Жамаат бүгүнкү бешим баяны кейфиету татхир нәжәсәтил кәлб, иттин идишке башын салып койгондогусу. Көпчүлүгү иттерин үйүнүн ичине багат, бөлмөсүнө. Ит баскан жерлер, ит жаткан жерлер, ит кыктап койгон жерлер, ит сийип койгон жерлер. Жана ошол идиш аяктарды кантип тазалоонун жол жобосу жөнүндө. Абу Хурайра риваят кылып атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Муслимде бар. Абу Хурайра риваят кылып атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab." Muslim. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: Силердин идишиңердин таза болушу, ида валага фихил калбу, эгер аны ит жалап койсо, бир идиш жөн эле бир эле жалаптыр. Ит тилин чыгарып идишти бир эле жолу жаласа, ошол идишиңердин таза болушу ан ягсилаху 7 маррат, 7 жолу жуушуңар керек идишти. Улахунна, биринчисин бит-тураб, топурак менен. Топуракты ошол казанга же ошол идишке салып, сууну куюп, аябай чыла кылып, ылайлап туруп, анан кол менен же бир буюм менен идиштин ичин аябай ышкалап кетирүү керек. Эмнеге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бит-тураб, топурак менен деди? Азыр жаңы билим изилдеп тастыктап, иттен жугуш эң коркунучтуу жугуштуу оорулардын саны 60 экен. Ит жалаган, ит ичкен идиште сөзсүз түрдө топурак менен жуубаса өлбөй турган микробтор бар экендигин азыр жаңы илим тастыктап атат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям 14,5 кылым мурда эч кандай изилдөөсүз эле Аллахтын буйругу менен топурак менен жуу, андан кийин анан 6 жолу жуусаң, ошо топурак менен жууганың 7 жолу болот деп атат. Кимде ким 7 жолу жууптур, бирок топурак менен жуубаса, ал таза болбойт. Экинчи хадиске тойло. Ан Абдуллах ибн ал-Мугhaffal radıyallahu teala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Mughaffal rivayet kılıyor. Peygamberimiz aytti: "İza valaga'l kelbu fil ina'i faghsiluhu 7 marrat ve affiruhu ath-thamina bit-turab." Peygamberimiz aytti: "Eğer de it kimdir büröңөрдүn idişin jalap ele koysa, je andagı idişteki sudan içip je tamaktan içip ele koya turgan bolsa, فَغْسِلُوهُ 7 marrat, 7 jolu juğula. Affiruhu degen jıyıntıktap, çaykap, bütürgüle, thâmine 8-incisi menen, 8-cisin, bit-turab, topurak arlaştırıp. Bul degeni, topuraktı başına koşup juğsaňar da bolat, ayağında koşup juğsaňar da bolat degeni. Birok söz türdü, topurak menen juğuş gerek arlaştırıp. Эгерде эшиктин алдына, көктөмгө же дагы бир жерге ит жатса же кыктаса, кыгын кырып алганыңардан кийин сөз түрдө ошол жерге топуракты төгүп туруп, анан шылаңдагы суу менен чачкыла деп атат. Сөз түрдө топурак. Үйдүн ичине ит бакпаш керек. Үйдүн алдында да ит турбаш керек. Үйдүн жанында да, оң жагында да сол жана ит турбаш керек. Мына иттин кесепети. Эми ит багуунун кесепети жөнүндө. Абу Талха радıyallahu teala anhu rivayet kılat. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "La tedkhulul malaikatu baytan fihi kelbun ve la suratun." Muttefakun aleyhi. Bu muttefakun aleyhi hadis için talaşalbayt bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı:
La tedhulul malaika. Hiç kaçan perişteler kirlbeydi. Beyten bir üyge fihi al üyde kelb it bağılsa wala dağı kirbeyt bir üyge sonra üydün içinde sürekleri ilinip tursa. Yemi perişte kirbegen sizin üyünüz özü kanday üy uşun. Siz namaz okuysunuz özü üyünüzde. Biroq perişte kirbeyt. Jirkenet de perişte. Ayşe nevizden rivayet bolgan hadiste aytam. Ayşe neviz özü aytip жатат. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen Cebrail aleyhisselam vaada ubadalaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ubadalaştı. Cebrail aleyhisselam peygamberimizge erteң munavul günü munavul uçurda gelip kalam dedi. Peygamberimizge Cebrail aleyhisselam erteң munavul uçurda gelip kalam deb bir saatte aytты. Biroq Cebrail aleyhisselam kelgen жоқ. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturat, turat, sırtqa çıgat, kiret. Tayanıp turgan tayağın, hatta jada kalsa tayanıp turgan tayağın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jerge taşta verdi. Menin tayanıp turgan tayağımda var okşayt kesepet. Cebrail aleyhisselamın kelbeşinden kesepeti, mınavul menin tayağımda okşayt dep turup taşta verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçkürünüp, üyüne girip, hoş, sörün üstünde oturup, şimdi başını ıldığı kılıp oturup, sörünün astındağı kiçinekey ittin küçüğün görüp kaldı. Ayşe dep kıkırdı Peygamberimiz. Mınavul it küçüktü kim alıp girdi dediler. Ayşe'nin özü, ya Rasulullah, bilbeyim, mehdar ayt. Akılım jetpedi kayaktan kirip kalgana. Bilbeyim ya Rasulullah. Tezinen çıkarılsın dedi. Sırt kalıp çıkıp alasqa barıp taştalgandan keyin көп ötpey Cebrail aleyhisselam kirip geldi. Peygamber salam aytып. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oyladım. Allah hiç kaçan ubadasına teskeri çıkpaydı. Allah hiç kaçan özünün elçisini de uyatkarıp koybaydı. Biroq ne sebepten siz keçigip kaldınız keçegi ubadalaşkan uçurdan? Cebrail aleyhisselam aytdı. Allah bizge uşintip buyurdu. Biz it bar üyge hiç kaçan kirbeyüz dedi qara. Subhanallah. Namaz okuyuz uyda. Kur'an okuyuz. Ayabeyle çınığı namaz kılan adam olup görünüyoruz. Biroq ança-mınçalarımız it bağabız. İt bağabız. Emi it, qaysil it? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra rivayet kılıtat dağa. Abu Hurayra. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytdı. Men iqtana kelben leysa bi kelbi saydin ve la mashiyetin ve la ard fe innehu yunqasu min eclihi qiratan kulle yevmin. Ravahu Muslim. Muslim'de var. Peygamberimiz aytdı. Men iqtana kelben kim it baksa üyüne, meyli sırtına, meyli içine, Kuday saktasın. Biroq, 3 itten başkasın. Saydı, аңчылык itin, üretip turup biri. Мәшия, koro, vuy, koy, jandıktardı, malga, kaytarış üçün it bakıptır. Vela ard, diqançılığın koruta turgan, it bakıptır. Şul 3 itten başkası da atadı. Аңчылыктагы itti üyün içine alıp kirip al degen jeri yok. Anında atayın otura turgan, jaşay turgan jeri var üyden alısırak. Eğer de kim uşul 3 itten başka itti üydü kaytartayın dese, hazır üydü kaytartıp bolbayt hazır itke. Hazır teknika degen var. Kamera koyup koysa bolot. Adam balası üyünün fundamentin başta batkanda ele terezelerdi koyup ket bartıp ele uşul jakka reşetka koyuşum kerek eкен dep başlaydı. İt biyakta tursun. Reşetkan oylaydı birinci. Tosmonu. İttim ne kılasın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul men aytkan 3 itten başkana zинат üçün, sululuk üçün, körk üçün, köpkөндүк üçün, je jönle bagıp koyan üçün buldog eken mına tayagan eken dep bagıp koya turgan bolsa dep atat. Fe innehu yunqasu min ecri anın günüge kabul bolsa egerde.
kabul bolsa, eğer anda bolsa, oşal it bakkan adamda soğup bolsa, soğubunan gününü iki kırattan azayıp durad, жоқ bolup durad, juulup. İki kırattan, bir kırat kaysıl, kança dese, bir kırat. Madina-i Munawwaraдағы Uhud тоғысыншалықта отады. Uhud тоғысын kim көрген? Uhud тоғысы аябай чоң. Аябай чоң. Бірақ заман бап алымдар оша қиратты қанша дейбіз десе, İslam алымдары, ал қират Аллахқа ғана малым. Аллах білуші деп тым болышса, bir bölügü al бейіштегі gününü 3 гектар 60 сотық жері жоқ болып тұрады деген. Жоқ, өзі ал 3 гектар 60 сотық жері бар бі өзі. Бейіштен 3 сотық жері жоқтыр бар. 3 қарыш жері жоқтыр бар да. Ошол себептен ит баққандан тоқтықтай өзімізді. Ит қайсыл киімді жалап қойса, қайсыл идишті жалап қойса, азырқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсетме менен жуасыз. Қанша тойлар өтеді қырғыздың үйінде. Болды бітті, ошол бойынша жоқ болып кетеді. Есі жоқ. Турат, иттер, қошына иттер кіріп жалап атқан, içіп атқан, барлық нәрсені жасап атқан. Сіз өзіңіздің тамағыңызды болғасаңыз, мейлі өзіңіз үшін. Айылыңызды чақырып той беріп, қанша адамдың тамағын болғадыңыз. Bir kişi той беріптір. Елді чақырып той беріп бүткөндүн ертесі үйінің арқасындағы ағып атқан арық суға барып, ошол жерден дарат алышат екен, ошол жерден шорбо қылған, ошол жерден аш қылған, ошол жерден дарат алған, ошол жерден кир жуған. Ал алардын ағын суысы таза су. Ал киши ошол үйінің арқасындағы арық менен бойлоп баратып, же bir eşektin, же bir itin өліп жатқанын көріп қалыптыр. Суда. Фиқхи мәселе. Емне қылсын деп атады. İslam alımları, şaria bütün çıkarıp verip atады. Қарап көрсін. Егерде ал суun içindегі өліп тұрған ит менен eşek құрсағы içi аябай ешіп кетсе, анда 3 күндік. Жарылып кетсе 5 күн же 7 күндік. Жоқ, еші елек болса, анда 1 күндік намаздарын барын қайтар оқысын деп атады. Той қылып тұрал 3 күн мұрда, анда тойға келгендердің бардығына барып тұрып, сілерге жарабаған тамақ беріп алып біз, кешірім сұрайбыз, сілер Аллахтан истигфар айтып кешірім сұрағылы деп айтышы уәжіп деп атады. Егер жарылып кетсе 7 күндік намазын қайтарып оқысын, кирин қайрадан жуысын, жеген тамақтарына истигфар айтсын, үйіне қанша адам келсе хабар берсін деп атады. Қазандар ешікте қалып, ит қанша жолы жалады аны қазанда. Біреулердің тамағын бұлғап бүттік те Құдай сақтасын. Ошол сөйтіміз өткен сабағымызда идиштерді жуып, жапқыла, же көмкөргілі, мұнандай işke kavulup kalardan murda. Sadaka Rasuluhul Kerim. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya rahim bi rahmetika, ya erhamar rahim. Allahu Ekber. Selamun Aleyküm.